Mu gihe intambara igikomeje ihuza Uburusiya na Ukraine, twongeye kubagerera ku kibuga tubagezaho amakuru atomoye. Amakuru dufite noneho haravuga ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye umuryango w'abibumbye gushyiraho urukiko mpuzamahanga rwakora ku byaha igihugu cy'Uburusiya kimaze gukora ku butaka bwa Ukraine guhera muri Gashyantare. Mu ijambo yagejeje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, Zelensky yavuze ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose bagahagarika Uburusiya ndetse bukitwa igihugu gikora iterabwoba. Bitabaye ibyo ngo ibikorwa by'Uburusiya yise iby'iterabwoba bizakomeza ku bindi bihugu byo mu Burayi birimo Baltic States ari byo Estonia, Latvia na Lithuania, Pologne, Moldova na Kazakhstan. Yanasabye ko Uburusiya bwirukanwa mu bihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye hifashishijwe ingingo ya 6 y'amasezerano ugenderaho. Iteganya ko igihugu gihonyoye kenshi amahame umuryango wubakiyeho gishobora kwirukanwa mu muryango bikozwe n'inteko rusange ku busabe bw'akanama gashinzwe umutekano. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS byaje gutangaza ko Zelensky yavuze ijambo rye yarenze ku mategeko kubera ko umuntu ushaka kugira ijambo ageza ku kanama gashinzwe umutekano kuba ahibereye. Ibyo kandi ngo bibanza kugishwaho inama abagize ako kanama. Ambasaderi wungirije w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Dmitry Polyansky yavuze ko bafite ikibazo gikomeye mu miyoborere ya Albania ikuriye akanama gashinzwe umutekano, uburyo Zelensky yemerewe kwitabira inama no kuvuga ijambo. Yagize ati nta nama yabanje kugishwa abagize akanama kuri iyi ngingo. Abantu batuweho ibi bintu ku munota wa nyuma. Ibi bitandukanye n'imikorere isanzwe n'imigenzereze mu kanama gashinzwe umutekano. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.